point nanti kita aliu teacher betul tu thank you aliu pastor na aliu si secretary pun ada kan hai na sigana aliu teacher ramai kita perlu thank you juga sama tahu kan ini main Jujur pasai ka aliu student betul tu ada perlu participation itu kamu ini juga kalian point pun na kamu itu tu pilih kan ni cek rai buka aliu teacher ramai tu Nanti ujung ni, alibu si secretary pui, missionary teacher, alibu teacher, sir Wicham, alibu Sunday school teacher, sir Nampi, sir Raitu, ada film ai kai saya kampung, saya Thai kumbo, ada vacation Bible camp ai si wis, kalau mi boleh cukup sampai saya tahu kai, ada ai buku kalian ai si ina masa mission department na wadi kami bahay di Maria di within panay na ati sa teacher mo sponsor tay kung di kakay pengoso ati sa fledo klen poy na ati sa Maria di kunto mo ning tao sa koron sa nguso sa fledo poy na beneng na chuwe ati sa dimmi mo kuma pati napidi tratan sune ati sa sablo kuma ko paki commitment kumsum kana boy sa tao ko sa di kumkamsang di kumsun kamtang mo jeng di mo na ni adi final ga thai kum ati sa wong sa kana tubo di kumga ati sa wong sa ni teacher ma mai jo ka mai mtiu to ati sa di mo na chan ka tiro jo ba sa mai si daw kai jeri udi ali bu pastor na hai ji ali bu teacher mo tum to ati sa balance ma kai teacher ma to ku kai sa ali pastor ko na ati sa ai ali bu len ko ai hello lang ito kai Drive ka alibu CD secretary pui, Miss William Sui. Second ka Miss Ungamkam. Third Miss Kairidin. Fourth Sir Wicham. Five Sir Nampi Sinam. Sir Raitu. Seven Sir Lusuni. Apa yang aku nak buat tu? Thank you. Saya Miss William Sui. Jadi nak apa nama? Ano? Wadin nino. Class ka discipline. Masa class ka, isa kampung ketika action song ka ma, memory verse ka ma, teacher man na kedim piu ma, atu sa philo best student. Kanya tu class ka daro boy, sukai boy. Sikumga abja. Kanya tu kedaka me. Singen ai ka kukai sai tu jan kukai sai kang mi school na prize ko lo na liu hai si one of the best student for 2023 2024 lang asyam mudang le ka lo jo ai tau kai primary class ka Miss Without Sun where primary beginner ma Miss Without Sun is from beginner. Wait. Okay. Beginner.
student for girls. And then boys got Dunwi. Oh, let's take a look. Primary got Wimatan. Jumlung. Whoa, very tangan. Wait. Primary. Beginner primary ka. Class, Deo class. Beginner ma primary. Sarwi Chambo. Next kan lang, you know. Your primary, na? Your name is Kichunung. Okay, very good. Hello. Junior class ga we two. We three. And then within three. And then intermediate. Sarlusni. Woo! 19. Mazikam. Solo. First prize. Wizailiu. Second prize. Come now. Same house. Then extempore speech. First prize, Mazikam. Second, Gatanyabam. Number one, we come. Number two, Bun. Second prize, Kanya, same score, 8 mark. Second prize goes to Pram, Zutiu, and Kiwiling. Quiz competition. No problem.